muri shampiyona y'isi y'amagare kuko kuva yatangira gukinwa mu 1921 nibwo hakinwe irushanwa ry'abagore mu batejeje imyaka 23 basiganwa mu muhanda road race. Abakinnyi bemeza ko igihe cyabo nabo cyari iki ngo berekane icyo bashoboye. Ndahamya ko ari ibintu byiza, ni ibyerekana ko abagore ari benshi mu gusiganwa ku magare. Ubu badutandukanyije n'abakuru kuko mu myaka yashize twavangwaga bagahitamo uri munsi y'imyaka 23 witwaye neza, gusa biba bitandukanye iyo urimo guhatana mu bakuru. Ubu natwe twabonye irushanwa ryacu. Ni ibintu byiza kuba ndi hano, ni ubwa mbere ndi mu Rwanda. Byari byiza gusiganwa mu batarengeje imyaka 23. Ni irushanwa ry'isi ryari rishimishije, ni byiza cyane. Ni ugukura mva mu bana njya mu bakuru. Bizaba byiza no mu yandi marushanwa y'abatarengeje imyaka 23 yajyaga bagake mu mwaka. Abakobwa batejeje imyaka 23 bari basanzwe bakina muri shampiyona y'isi y'amagare, ariko icyiciro cyabo cyatangiye guhembwa muri 2022 harebwa ko afite imyaka iri munsi ya 23 bitwaye neza muri shampiyona y'abagore muri rusange. Muri 2024 nibwo yemeje ko iki cyiciro cy'abatejeje imyaka 23 cyajya gikina ukwacyo. Ku nshuro ya mbere i Kigali nibwo basiganwe nkuko byagenze no muri time trial yegukanywe n'umwongerezakazi Zoe Backstead ku wa mbere. Wari umunsi wa gatanu, abakinnyi bahagurikiye kuri Kigali Convention Center babari naho basoreza ku ntera y'ibirometero 119 na metero 300 mu gihe akazamuka kari karimo karekare kari gafite ibirometero 2 na metero 400. Abakinnyi 82 bavuye mu bihugu 40 nibo bakinnye irushanwa, harimo abanyarwandakazi 4 barimo Iragena Charlotte, Mwamikazi Jazira, Ntakirutimana Marte na Nyirarukundo Claudette, ariko bose ntibashoboye gusoza iri siganwa. Mu birometero 10 bya nyuma nibwo Kage Vestina wo muri Sweden yacitse abandi ajya imbere ndetse anabasiga amasegonda 26 mu gihe abandi bari bakiri ingendo utarama, aho we yatangiye kumanuka agahanda ko kuri golfe. Bagize mu birometero 2 Bonheur Mario na Gery Célia b'Abafaransa bongera imbaraga bajya imbere maze batangira kuzamuka mu muhanda w'amabuye ahazwi nko kwa Mignone. Isiganwa rya soje Gery Célia yegukanye umudari wa zahabu akoresha amasaha 3 iminota 24 amasegonda 26 ku ntera y'ibirometero 119 na metero 300. Yahigitse umunyaslovakia Shadranova Victoria yasize amasegonda 2, naho umunya-Espagne Blasi Paula abo wa gatatu yasizwe amasegonda 12. C'était une course assez difficile. Byari irushanwa rigoye. Urebye abari inyuma yanjye, genzi wanjye yamfashije cyane kuva twatangira. Harimo guhangana cyane kugeza ku munota wa nyuma, tugana ku musozo ndihuta cyane. Ubwo twari mu kilometero cya nyuma nabyaje umusaruro amahirwe nabonye, gusa nakazi kakozwe n'ikipe yose. Génial. Et donc voilà, moi je concrétise le travail à la fin, donc c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Gery Célia ni Umufaransa w'imyaka 19, ni umuhanga cyane kuko yari yaragiye yitwara neza muri shampiyona z'isi mu myaka yashize. Muri 2024 yari yayitwaye mu imyaka 19, no muri 2023 yari yayitwaye. Yatwaye shampiyona y'abanyaburayi mu bato. Niyo Umufaransa yari yarabikoze. Ku wa gatanu tariki 26 Nzeri 2025 uzaba ari umunsi wa gatandatu wa shampiyona y'isi y'amagare ya 2025. Mu gitondo gwera ku isaha 2 zuzuye kugeza ku isaha 5 n'igice hazakina abahungu bari munsi y'imyaka 19 bazarushanwa ku ntera y'ibirometero 119 na metero 300. Gwera ku isaha 6 kugeza saa 10 n'igice hazaba hatahiwe abahungu batarengeje imyaka 23 bo bazakina intera y'ibirometero 164 na metero 600.